Mutahise a program atugambire umurimo gakagutandikata nece cyamukundisa umurimo gu azbasata Pitson Live TV West ndubasa kuja hii tonje kugana n'abantu batemwe na bamwe na munonga babare ba TV West utugambira amazina gawe emyaka yawe na n'umurimo gwawe nje kugushobora na munongo gwa akutina kugaya naragaye mirimo ajibye kutandika okay nabakira uri kureba mu kamera amazina manyeta Mushike Pitson aho binje bakamanya kamtawano w'umugenzi umusore za Wilson kuruga umujari cya Nyamiro migwanje kashere kashare so nyonka tandiko kubija bwanyuma yo keza senior 4 nareba ngu ombwiro ubu tugenana nemirimo eruho nasharamunija omukubija tine wanje mere tine wakore zireki nija nayego kubija hano ya ahakigonja Pride House muri Mbara nindeba kubija kubi na maramo almost emyaka 13 plus kandi muri ebyo nindeba ebintu migendo misho echo kubanza emirimo yanje negenda kurungi kandi umukubijo muniyontura nimporera ngumanya ngo ntikira kuriyanga tanisa abantu omwe tubavuga kubahereza ibintu byabo tubanyaga konkanyo ntika kubi omukubija ncakoresa amazima bantu wa ukuko kundetera umurimo gwawe nuko kundu gukora oba tuwansigira deposit ekikuru no kwikirizangana ni nkora no leta balance otware ibintu byawe nonka byo kukora ngo mangu bamukwatereki mangu yakanyageki tinka kizere mu business yanjye umuri wa TV West akashoshoche no murimo gwanje tune Pitson mwesije ogu no mubizi amazire myaka 13 mu rumogo yatugira ngo akutandika mu rumogo he was inspired agakunda nko muntu okukunda okagurebera nka yakwa toka kundira toka fa kwimuka okakunda aho mbinte binarebiremu of course mzee akari umbizi okay zembwenu turukura tijya bana kangumanireba fani cyizitwa bitu n'umunju okay ndeba iki kintu akakikorata ndebe ikintu cy'ubwenire kisigirege so nanyana he natandikire kugira ngo kamba se kwekora mwe ebinabe nanyanye n'umunju yanjye ningashe binabe nije kuba ninkora ba customer bakasiba umuri wa TV West naenda kumanya aha myaka igiye amari 13 ukatandukota emyaka 13 nkatandika nkashanga mzee ari kubisha twatandika kumwe yashanko wampereza hoki bench natandikira kubija yaje ati kora kwasi ati nyone yamba nakwereza umurimo ogura mpaka rasti abo kwa ni mangu kubija n'umurimo gwe mukono okando gurukangara ubso nice cyembase kuba ni nyokora makasente katari kamwe na kamwe nobundi yandi y'umufumbo nyino mukazi nyino mucyara nyino mucyara nyine nabana twareba muzee yakereza ka bench watandika kasidi kapita kasente watamuzinga abwakintu takashonshoro cyaka ntwe ndiwo murebe wa TV West na mnongi wo munyeto ni wakuzira kuzire mukonka toka shazire mu cyo gukora oronde cyo gukora cyo kwantureta abantu batarimo na bamwe at least otorane muwaza kuzo muriki kasidi kapita muzee yakweza ka bench wayega akasente katamuzinga hawo akasente kakaka tari kinji no mauko kutandikira akace ofune cyangu akasete kanyine nk'emitwaro 15 okay nakora nko mu meza nakoraho nk'akatanda so kitanda nemeza harga mu ikintu cyangu mnongo okay umbwiro obo challenges okaza kushanga kaziha abo ukanutandika kanintandika challenges zinashangiremo of course nkitwe wano tandika kwega nkashanga mu okushango tine capital kwemarira kandi oshanga esente zo gumeno mangu no kuriyaho almost nkebiro nkabingaye oshanga wasteko mu business zaho kandi even torukweraza okay kandi oshanga landlord yacyumvire bwo kubanja so nagumero omwe konkana ari nafayo nari nakwasa ati
na ahinde hati nkura ni nyarakira munonga Pitson tarukwerakira ogun Pitson mujishe umuntu mugweye no kubija yakezamo imyaka 13 yo muri wa TV West Alice ntonja kugamba nawe iwe oje kiwayiga Pitson omyaka 13 ebirunje ebituyihiremo umurimo go kubija nibyo biha first myaka 13 enyuma wana gambira ngo uno mukazi nabana nyine umukazi nabana namwe nayo bari nde njamba ija kuba bande mbandeba ningasho nanja kubara musyo akire kankaho nyuma aho nshoreye mu mukazi nazaramo abana kandi business yanjye ncyagine naguragura mu vanja amina ninyerebera nindeba tindi kubikari morova kare nyene nentambara okay ogun Pitson ebigamo byeye byonja kwigana munongi we akureba umurimo nyine byatanka rugamba nabo mu bundi mutekateka ngo tebakudelivaringa ubundi bamuhereza ka capital n'amazima tonje kushobora nshongeje mukereza sente akija kwakire kitando kamugama ukamoreke cyana nkogo kamoreke cya revio kamoreke cya charite kwari kwije muhereke cya Gideon enshongejo ne enshongejo ko tukuzanshongeje yo kubijana ndumanya enshongejo nejeretwa omuntu customer okumukuba mu ikirizini abukwa we naija kuretera sente ningasha kuretera deposit ningashi ajati nkore kintu cyane konka naza kugambira bwire ki obwarabe nacenderamo ningashi naza kwereka ata amazima ngwe ki kintu nacenda so omwe nomwe aine kuba nasigo deposit ningashi akakugambira ati ninza kwija ebirebi ahizoberi aho ninteka ku making ushwangu nakora umurimo gweye atarimu ukubusabusa ainda herezenti enamba ye nimba njine nje muyihaho kare kujangu nikesi na nyakina kiya kujangu yatungamu safari ninga shaba hati no batera ati yo mfirdi ishikawatira musente zawe tochine na 10 na lunch time rimwe kubura konga aho ni mutera amangambira amazimati yo mfirdi ngweno ngumisere ninza kwisha nyencha kare konga ibyo kujangu na yamperize deposit ngo ndumuni nkore ibintu bye kandi ngashobora akijari izo akabura kubishanga echo cyakambira mu business yawe okay echo cyakambira mu business abo nabandi mushe omuntu arikwenda kutandika umunyeto ashimwe kuba naronda ki ashimwe kuba yegire kikwingana ki atankire nkahi atankire mu town akwa tiyo mu rembo rwambara atankire mu cyaro okabe no muhigaki ogwa gishari na kureba TV West arikwenda kutandika umurumogo aho kuba yakunda atandikata twaza ryecho twinemu obisubita kushana abo kuba harho okushanga omwana yayegire nko mucyaro ninga shondijo yayegire mu town konko bayegire mu town binemu okwego engereta kushana harimo abo kwa mbegere mu mashini harimo abo kutera sandpaper harimo kuranda harimo aba joint harimo muri mbwenu omuntu orukuba nanda kwega nyonsheme kuba ningira ngo haine kuba nayisha kicira nkanye okay omuntu ine experience hatiya tuza benchi mwegesho kubiza kunga aho nayisha kukwata kurunji konka kutari kukujangu kwinkumushango kunoku atoshanga ngo emwe tarabyegere kandi ite bituriya ebitwirukanze bitumanya ogo muntu yija naki hata nagenda wamweje nshino kugenda na ibikwato ki ya toragene na bikwato ki abo kubano yinsiya kubancergira stage yawe yo kubora kuja kuboryo mwega noija kuba noija otine cyo ine notane cyo rokwe kandi koko bano mango oryo mukozi najangu hati nkoko nyene abakozi banja okay babine kuba bine byoma
ahamwe ebitukozesa wagamba byo marika shenka ba umuntu namunonga atakumanya kubija no matwi n'abana badutwomegesha narebe kitanda omukata kumanya kuba kukikora basa kututoreke ma tukubija tukonja kuganira Mwampidson umwe wa TV wese nyenda kwisya akashonshoche no murumo gwanje turi aho umurembo rwambarara Mwampidson wano shuma umtaxi park amukono gwa buryo no kubasa kumushanga konja na mnonga wano ndakonja ganira nawe ayonje kuganira kumanya nibiha byashimwe kuba nakora cyari nakora nchiba kweta okubija twantureba okura kamera ejiniyo wakweta stoha yeye nari ikorero yeye arukore milimetari yemwe nemwe Pitson mwishe umurimo guyakeza mu myaka 13 amyaka 13 abaze gukora ibintu bitarimwe ayi no mukazi ayi nabana ayi nitaka imwe akweta za protein abetawuni abana nibashoma ayi na nechiruka ayi ne pitiye bajaj boxer nakore ibintu bitarimwe na bimwe amyaka yeye emito haraha yamureba TV sinira message negira ngo bito mwana kayabo munyete akatandika kare gukora akargo musinia 4 noho ya branch ngire off yazo mbi myuga President Museveni berebi nakore ibintu bitari mwe na bimwe na munonga ati yatankireho amashomero gatari mwe gamwe na munonga go kuskiringa abakina skiringa na skiringa okutunga abantu kaba Pitson aba Pitson rugo musinia 4 otandikaho murimo imyaka 13 waza kugiheza ube oyine cyo rukora kanyeje kumwakira yatugambira birungi katonjena no kwiga emnyeto erga yemirimo Pitson emnyeto erga yemirimo kabino kigambira ki emnyeto erga yemirimo ninjigambira ngo betakabanize mu ryecho ubwa yemirimo babanze bamanye umurimo ogubaza gukora nukubasa kurgaho okwebisaho abo kwa ko kushanga ariye sarhemirimo nkembyaro kuri sente ukora ki ija wije kuno yo mutawuni ukashanga kari yo gumurimo gunyine gukubija nuba nimba nyine kukwatira cyangwa abo kwa no okora kandi nyine bani ngushashura so mbwe ntoka bremingo kajoti umurimo tine kinganyirwemo mwe nimba habure myeto ngo mwije tukore tubase kwetungura umuyomo muri ngo muntu abazire natekate ko mwanta kubasa kuzomyoga uko bino mugambira cyo gomuzari natureba omuzire tashime kubana tekateka ryecho aho ko mwana wowe nkana na isharamo omwana omuzire nuno shanga nagambira omwana ati rebuka kugeza ngo wakora wabaho so mbweni abana abinkutekateka ngo mbaba takuhabura mu ryecho bareke ngo mbine kujyana cyuruho abuko okora nukukira byona ninga shini ko kubwana so bworo kureka ngo warga umuye ibyo kuboyine okora nukukira byona ibintu bigambo bya muyijuke Pitson akagambo kamuheru obora kuramusiyana n'umucyaro wajya ngo ariyo nakureba to live TV wese okusibura ndikusibura mu mazima niyara kongera kuramusa abantu mazana no mucyara wanje ngo kunaganti nyine abatabana banje babiri bari bareba mazima omwene bamweta Lenson ariyo second born bamweta Rodrick Amba umucyara ndebirwe na mayonda none ndebirwe umucyara wanje arinda Caroline ampeho yakubana ndewo bit amwe nanabazire banje no my legenda omunyeto wo umucyara umukozi nakwera kinu kumanya Caroline ni wowe barent kusima nka TV West okushanga ngo twino mwamyogu ariyo nakore ibintu bitari mu na bimwe nahigihanga Charity tukabe tukunda tonje kuganira konko bushonsho cyaka inanyencha kare no gukora town tukuba tonje kwereza abantu batari mu na bamwe bakwere imirimo itukuteka teka nkuniwe akasenta kacha koyine no baza kugicu wakora ishika turi omuleba week yecho cy'abakozi nasiganse nyumo Gideon aho murembo rwambarara Gideon we bari asenyumo kandi yatureletingira ngo ensonga ezo zona tuzirumu umanyira hati abambaso kwambe kaguza mbaga kandi hati eva byambeda turiyo ntuwe 10 turekerize okutaho mu week abakozi